What's up, bros? Dobrodošli ljudi u pitanje odgovori sa G motherfuckers, ljudi moji. Dugo nije bilo klipa sa facecamom. Ne znam kakva je kvaliteta, pošto snimam sa svojim mobitelom i nemam profesionalni aparat. I ovaj blic me trenutno ubi me u glavu i u oči i u sve, ali ne vezivaj me. Dobrodošli u novi video. Danas ćemo da odgovorimo na par pitanja. Ubi me blic u oči, ali nema veze. Prvo pitanje, bil dao 15 maraka za nargilu, znam da je glupo pitanje, ali eto to mi prvo palo na pamet. Ernando Atajagić, pozdrav brate, za tebe hvala na pitanju. Pa 15 km je 7,5 eura, a mi smo na ekskurziji dali za jednu nargilu 15 eura, pa ti skontaj. Milan Trifković, hoćeš snimati Minecraft barem za nas koji smo na tvom kanalu jer smo te zavolili kao Minecraftera. Minecraft epizode će biti samo u vezi Spectral UHC-a, tako da to očekujte. Ostalo u vezi Minecrafta ništa. Omljena Roman Nargile, Ice Bonbon plus Love 66. Andrija Stojev, koji si ranku Global Elite, logično. Zašto si pogledao novo pitanje Harke? Pa eto, možda zato što idem po redu, jel tako je. Filip Muminović, možemo li očekivati starog G-a uskoro? Ako misliš na starog G-a u vezi Minecrafta, možeš očekivati u vezi Spektrala, tako da ostalo ništa. YouTube ili CSGO skinovi, Aldin Bečirević. YouTube, naravno, sa YouTube-om dolazi i CSGO skinovi i ono, to je to, naravno. Koja te omljena igrica Marko Krstić? Trenutno Counter-Strike Global Offensive, trenutno najzanimljivija igrica, ali uskoro se naravno može dosta toga primijeniti, tako da vidjet ćemo i čuće se. Sada je Čirilca, budem li prvi pročitao dobar. Bojan Edelinski, jel? Jest, Edelinski. Koji ti je najvredniji skin u CSGO? Trenutno najvredniji skin, trenutno znači mi je StatTrak, Desert Eagle, Factory New, Conspiracy, tako da ono. Ivan Stanojević, da li bi dao Steam account da ti neko ponudi neki vrijedan CSGO, ajte na primjer neki knife, dobar. Steam account ne bi dao ni za mnoge pare, znači za puno para ne bi dao Steam account jer on vrijedi dosta i tu imam svašta, znači svakakvih prijatelja, sponzorstava, follow. Martin Tasić, hoćeš Dragon Lore, pozdrav. Pozdrav Martin Tasić, hvala lijepo, ne trebam. I Aleksa Isailović, zadnje pitanje, ko te busto? Znači bustanje, vjerovatno misli na CSGO. Pa prijatelju, bustali me mnogi, ne znam šta ti kažem, braćala moj. Šalim se naravno, G sam sebe bustuje, znači vjerovao ili ne. Nikad nisam skemao nekog, nikad nisam dao svoj account da me busta nekoj razne gluposti. Tako da ono, to je to što imam da kažem. Inače ljudi moji, to je to od ovog klipa. Vidimo se sljedećem, veliki pozdrav od ja, hvala vam što ste postavili ova pitanja, ne zaboravite ostaviti like, share, subscribe, vidimo se sljedećem, veliki pozdrav od ja i poje!